Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Antay, apay ngaglaladot ka? Ay, apay nga ta. Adi mo't la sumangpeten ni Uncle Mau. Aglati ka din ti balunot mo, antay. Ay, anya nga aglati mo't asasawam. Aglati ayamot ti kayo. Ha? Ay, ti kahit ko asawain. Saan mo na maususar ti balunot mo, antay? Di ka man mo't kwarog. Maaramat ko laang mo't ti balunat no saan nga umno ti araramidan ni Uncle Mau. Mahiliw ka kadain. Tanalamin ti honorarium may katawan pa'y ni Angkail. He, di nakman pagbalinan aro pat kwarta. Ah, Ay, nung amin awan ka, katsyak ti mapanagsak daw. kunakon kahit. Kailiw mo ti taaw, wadda kayat mau. Di ka man mo't kontrabida, kwarog. Nay, apayain tataba daw. Mano ka di tinapukaw yaw, takas taunay aliday yaw. Mabilang ayamay, tapno damagam no manaw. Ha? May salaing ti kailiw kaw kwaraw. Amu ka no asino ti kailiw yaw. Di para lutaw, para dalaos, para laba, kanuan niya pa'y dita. Datayo ngamin no maminsan. Amu tayaw ti kapatid ti may sa taaw. No day tao'y kat awan iti sibay tayaw. Kasano ko mga amom kita wamot kabalay mo. Di ka pa'y makasarak iti kabalay mo may. Di kagda nagtataba daw. At danto kasla prinsesa ang masarakak. Mas daw kan daw. Aha, amangan mo no prinsesa ti kinasadat. Ha? Awan ka di pa'y ni Marito, yang kabadang. Ay, awan pa'y nga rod maray. Nagbayag mo ti na panannan. Di na marig na ti iliw na, taado ti kabagyan na ijay. Maliwliwa kadakwada. Imbag king kwa na ta maliwliwa iyay. Ang siyak ngay. Awan mo mang liwliwa kanyak dito'y maray. Ay, di ka agdanag, kabadong. Umay tumot lang, no makalagay. Kasano ngay no saanan ang makalagay. Imposible mat at di na ka malagay. Dayjay pa'y. Ni Tata Badong matjagapan panaw nakagawad. Wan, naliday, ta kailiw na ka no ni Marito yang. Imbag man ta kailiw na ti asawa na. Siya, kayat ko pumanaw ti asawa, ngam di mo't pumanaw. Ay unay kan, apay mo't akayat mo pumanaw ti asawam. Tapno makainanaak iti nagmadi nga aramid na akagawad. Apay, anya ti aramid ti asawa madi mo kayat. Agbartag nga agawid sa agriyaw-riyaw. Nagsadot pa'y. Syakit din ti ado ang makitangtangdan. Ay, no siyak ti kasta. Pagan anok nga ti kasta nga asawa. Isungarod ako nakakayat ko pumanaw. Isupay apapakpakan. Nay, nabartag ka manan, bain. Unay daytan, bigbigat. Ano ako makiti parikot mo no nabarta ka, Jeff? Saan mo matakwarta timbarta ko Angam ka sinibakit mau, anak katumpungkan ka. Hoy, di ka man kontrabida iti biyag ko? Abay ko makasi ni bakit ko nam? Kasanaw, kat kanayon ka na bartay. Matultulungam ka di ti trabaho na. Ano ako mati pakasik naram tadamagam pa inutultulungak Chip, kasi lang amin ti asawam. Nungay si kamot ti kasjay, kayat mo kadimay. Napan mo ka di mbaga kini Chip Kwarog ti pa nagbarbarta ko? Kambarak ko maamapan mangibagakin ni Chief ti kinamamartag mo ngay. Nabangar nga mo nga Uray saan ko nga ibaga ta makita damat. Saan da abulag. Di nakibabain ka dagiti tao, ape. Apay kumasyak ti mangibabain kan ka. Sikamat lang ti mangibabain di tabagim. Di ka man! Matapis ka makitam. Dayta ti paglaingam.
Di ka kadimabain iti kasta nga aramid mo? Kabilam ti para trabaho dito'y balay? Awan ti kabahin ko! Tadidak pakpakanin dagita at tao! Day, si kakadidaytan, Fay. Ay, apay ang nagkutong kamatan? Kumutong ti tao aga po iti konsumisyon, kapitana. Kunada akatakunay na iti asawa ng konsumisyon mo. Ay, numaminsan, no aglablabos ti asawa, ikan met iti pagnakman na, tapno saan nga aglablabos. Ah, ni, wunsang agpaiso, kapitana. Kasano asardengan na ti aramid na, no saan nga ikan iti pagnakman na. Ay, saan ko kumanga ibaga? Ang makita kat aglablabos sa met ti asawam. Eh, saan nga taadakas ti mapasamak no ikak iti pagnakman na ako nayo, kapitana? Ay, kat kita ano anya ti aramidem. Jay saan met ang makapadakas kada kayo adwa. Nakasukat kayo may tatabadaw. Papanam ka day. Ingka ka disurutin ni Nana Tuyang. Ah, surutin ko na. Damdamagak no surutin niyaw kat sukunin niyaw. Ta nakasukat kayo met nga main. Mayat sa akin no naksurutin na. Manungal dawan, kaya di mo la sumangputan. Sana da guys, ta asawa yung mate. Hinikan na kita idea, kwarab. Hinaksakit sukunin niyag paisaw. Imbag jayin kayo sukunan. Ngamti ka na yun kayo ngagsansanuaw. Tagmay-maysa kayo iti balayaw. Sino? Tinatulat! Uwagaw tagpipinadas tayo! Oh! Nabambanog ti tao. Sumangpet ka na bartak. Dayta ka dila ang ti ammom. Doon nga awan makukwarta na si Kaben. Na. Abay, sika. Pe. Ang rod kwartam. Kasano ko mga dakwarta kat dinak maikan. Uray binteng awan pa'y maited mo. Makauma ka. Anyati ko nam, ha? Aguray ka man, taparamanan kay ti binting ako na. Sige! Asutag man ti ati dog abadang ko. Ati dog sumilsilap tabadang maha. Makapungtot ti asawa ka. Ay, tumaraya ko. Hoy! Dinak itarayan si kamamartek! Ay, urayon nak tamaramanam ti di mo pa'y naramramanan! Saan ka di ane benday ta sumungad? Kasla nabartak. Ha? Kasla da itartarayan na. Isumot nga agpaisaw kagawad. Nagalasakit na yung tinabartak ang napabutngan. O hindi ka katawatan eh, ubayan di tao eh. Makakatawa ka lang amain. Kita ang titsura na, oh. Kita mo. Oh, apa yan, bayd? Anya tinakakigduta. At ako mamkamat kagawad. At badang na. Badang! Apay akamatan da ka iti badang! Ay, apa yan, Fay? Makapungtot ka amang itagtag ay dita sumilap abadang mo. Ay na, naumaak nga minan iti dayjay alalaki, kapitana. Na kat, anya kumangay ti aramidam iti asawam. Uray jay laiman at itadtadi kaon nga ipakan iti manok. Ay saan Adda ayamot kasta. Tao ti asawam, saan kat akamu ti atadtadam nga ipakan iti manok. Napunuan ako iti aramid na, kapitana. Sumangpat sana ibaga kabilin na. Naglalaingan na ngay. Uray agpukaw iti matang ko. Ti asawa kat asawa. No di mo makita iti mabayag, sa pulong matlaang. Ay, isublim ti badang mo di takaluban. Saan ko sa pulan ni Ben no iso ti mapukaw, kapitana? Konsumisyon lang ti papay na kanyak. Ay, tinasayaat. Agawid kapay, Fay. Tapadasak akasao ti asawam. Ay, napudot unay ti ulom. Amangan no mailawan ka. Day,
dito'y magayang barangay hol tinagkamangam si Kaben. Wan, kapitana. Kamkamatan na ngamin ni Faye iti badang. Ay, nakitak itay apermeti pungtot na. Ay, Ay, uray day talakano, imam ti matadtad na nga isakuro iti manok. ha? Ay, urayak lang na usawan. Kasla makapungtot at tigri itay. Napunwanan, gapo iti aramid mo, Ben. Kasano kat agbartek ka. Intukot no sumangpat ka, apa emat. Ay, di na kan kailalaan ti asawam. Uray saan ka kanon ngagpakpakita. Apay nga nagbalinan ng kasya ti asawak. Sino nga tati ng paturad iti nakam na? Ay, saan ang masapol nga damang paturad itinakam ti may sa atao. No kanayon ang mairuruman, talaga ang mapunwan kat makapungtot. Ha? Ay, anya ngay itati aramidag. Ay, kat agbalbaliw ka Bey. Masapul nagbalbaliw kan bain. Ingka dumawat iti pamakawan iti asawam. Kat ikarim nagbalbaliw kan. Nga marami ma. Saan akare nga itayab ti kalay? Kadwa anak man nga rod ama pa ni balay mi, Chief. Amangan no mailawaan ti asawak. San pa'y nga ita? Ta sigurado asan pa'y nagbaw ti pungtot na. Urayam nagbaw ti pungtot na. Anya nga tatikingkin nan ti asawak. Taapay nakasjay matay. Idi kat sana matagtagaray. Uray kanayo na kanabartag. Awan ti kinan na. No di kat napunwanan ken nauman ti asawam. Kasanaw kat di mo matulungan. Awan pa'y pakairanudan na ken ka. Ha? Kasta nga ta, Chief? Siyempre nga. Swerte mata nagagati asawam. Malas naman. Tamamartak ken sadut ka na tumpungan na. Ay, imbaglakit din ta nakitak ni Faye. Kat saan na nakita ni Ben? Di ko na na delikado ang makapungto tinaanaws. Kamatan ng ti asawa na iti badang. Ay, makonsensya akpaykit din Tasyak tinangibaga nga ikan na iti pagnakman na ti asawa na. Ha? Ay, kat inaramid na mga agpaysaw. Da kayo matgayam ti durugan tay. Balunat ko maatim bagayo ngay kamat na. Sana badang. Ay, agtal na ka man kwarog. Ha? Saan kumot nga imbaga akamatan na iti badang? Imbagbasitan ti balunat ngam ti badang. No siyak. Saan ngagbalay na balunatan na tagbalintong asawa? No, makaasawa ka, kwarog. Ay, kabuteng mo ti balasang. Si Kantupay kat ti kinamat ko iti balunat, tawan mo't ni Uncle Mo. Ha? Ay, inak man lagpasadan. Parang nga mailugan ko na pintas a balasang. Nasaysayat pa Uray adda, no di mo mo't arman. Ay, iso akasano ko makaasawa ka. Awan ka di pa ni pare inteng maray. Ay, awan pa'y mo't pare. Ay, nituyang mo ngay. Addan, kunan ni Kwarog, aplanong kano amapan mo sukunan. Kumangarod maray. Ngam awan mo pamanawa ka lagi tidingwin may. Nagtulag sa kida pare inteng kantuyan ko adida sumangpait maray. Apay kumaan nagtulag da, kat saan damot ang naggiddan apimanaw. Sa bali, tinapanan ni Inteng. Sa bali mo't tinapanan ni Tuyang mo. Nagpadaan da mga minasaan na sumangpatay. Sumangpet dan to no makalagip da. Amo damot ti pagawidan da. Apay ang nagpakita ka pa'y laang si kang artag. Di ka kayata na makita. Konsumisyon ka lang itibiyag ko. Pakawanan nakmat asawa? Ikarik ngagbalbaliw ako. Amok pa'y ngay nupudno day takun kunam. Ang mga no makalagip ka manan kaing kagbartag. Agawid ka manan nga glaaw-laaw. Saanan bakit? Ikarik katong palag ti karik. Urag parinto mga kitisangom ano kayat mo? Ay, saan ka ngagparintumang? Ikan ka pa, iti may sagundaway. Ngam no aramidam pa'y maminsan.
isublikan kadagiti naganak mo. Nay, papananyaw nga gasawa. Ay, ing kami man makitangdan nga agburas iti mais kagawad. Ay, nasayahat day ta ah. In kayo agdate, iji. Kamaisan. Adan to matangdan nyo adwa, into nagawid kayaw. Wen kagawad, imbag lang nga igatang miman ken ka iti bagas. Ay, wala. Ha? Ado tilako, kabagas. Kagawad, patuluyan mi nga raw. Imbag ka tamasapa kami, makadanon ijay. Ay, wala. Sige, mayad day ta. Agkuyog kayaw amapan makitangdan. Dasamot ben konfe jay limabas dito'y maray. Hehehe. Uwan maray. Mapanda ka do makitangdan nga agburas iti mais. Ay, mayat gayam jay imbagak ka ni Fe. Nga ikan na iti pagnakman jay asawa na. Anya? Sikati nang ibaga akamaten na iti badang? Ay, saan ko nga imbaga akamaten na iti badang? Ti imbagak, ikan na iti pagnakman na no aglablabos. Epektibo mat nga raw, tinsingasing mau. Ay, word, mare. Ang idi nakitak abadang matan ti ikamkamat na. Ay, madain. Unngag paiso, amaray. Nungay na ilawan na. Ay, uray nakabasol ti asawa na no na ilawan. Ay, di nan maibabaway. Ay, win, amaray. Amangan paikot no nabalon, wano na ibalod no na ilawan. Gusto ta ko na maray. Ngam, mayat itay ti kukuyugan da amapan makitangdan. Ay kot, mayat maray. Ti asawa, katakunay-nay itirigat ken ginawa. Saan kat akapa? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayan ba daw, agin indayon kamuklatan di tasirok ti mangga. Kaslaawan mo't parikot mo. Mas dawak man king katuya. Iso abak-bagitan ta itsuram, takanayon ka nga agparikaut. Amom kaday no anya ti parikot ka. Amo kasan nga umno day ta parikot mo tuya. Ha? Tapno amaw. Sikatin numero 1 a parikot ka. Parikot mo ka now, natairak mait nga asawam. Ado pala tatiwag, no binis nga yan, tipo ka. Di ka man, oray na laad ti kaaruba ako nam, tananakam. Nagwapo ti kaunggan na. Anya, apay nakitam ti kaunggan, day ta ibagbagan. Nagusob ka di dita sangwanam. Anya na gusto ba sasawam? Saan kala asado? Narugit pa'y ti panunot mo. Ala, ingkaki din nagtrabaho. Saan laaday ta agtog-tugaw tar aramidam? Ha? Addan sa ngamin letag mo. Anya latag mo ta sasawan. Apay ko matilitag. Trabaho, ti bagbagam. Ite, litag. Ti adda letag na. Masadot ngagtrabaho. Ay, awan ti litag ko to yan. Di ta ka manlangay. Ay, apay ay. Kaslama din sa may titimplada tarupan. Ay, pagkunaamait paray. At dala pa kariribukak. Masigurado ka kwarta ti parikot mo, paray. Kasta nga mingkay, ti parikot ka. Gusto ka, paray. Kwarta ti kadwa na parikot ti tao. Kunakon kay. Basta nakamisot ti tao. Amukaw, ti parikot na. No amaw ti parikot ka. Amumat nga raw ti solusyon.
Naglaka. Kumuyog ka kanya. Taintaman agdis kita. Anya? Ay. Di mo ko na nga intagtakaw. Ay san natakaw. Ngam ibagagking ka. Pagbiyagan ti sikap. Anya ko maday taasika, pare. Sumurot ka kanya. Tapno makita. Kwarog, apay akas la aburido ka. Ay, awan ngamin makukwartak, antay. Ingka agpasada, tapno ada kwarta. Nagpasada ak, mabayag, sakbay ang makaurnungak iti kwarta, antay. Pangaramatam aya iti kwarta. At nakayat ko agatangain, ngamawan pagkatang ka, antay. Umutang ako makinianggal, ngamawan mait. No anya manday ta agatangem. Saan ka di amabalin, amaamuan? Gumatang ako may tibaro ang motor ka, antay. Katawan dametan ti motor ka, karag-karag ka now. Ay, imbagla jay karag-karag angem ti awan. Oh, at datan dito'y syudad, pare. Anya nga iti aramiden ta di taoy. Ataw, ti bulbulong ngawit ko, pare. Ibagata ang makaagas na gito yung bulbulaw. Agpay sukaday ang makaagas na kita. Yang amo Ang idisplita. Ipukaw ta ang makaagas na gito yung bulbulaw. Ay sinalbag ka. Pagkwartaan nga agpaysaw. Ngam ang mga numaduktalan da asaan apod no ang makaagas na kita. Saan nga amo da kita tao da gito yung bulbulaw? Taga syudad da nga may. Ay, maamakak iti da ito nga aramiden ta, paray. Pero gimkitin ti agriyaw. Tapno makaduta, pare. Ay, sige man laangan. Ay, umay kayon! At dadat-datlag ang makaagas a bulbulong ditoy. Gumatang kayo! Tamaagasan, dagiti saksakit ti bagbagiyaw! Umaluman paray, pasitan ti tao. Anya itan ti aramiden ta. Anya pa nga, pare. Agawid ta na. Tenta bilangay, numano tinaglakwan ta. Kadag iti uto-uto at tao. Uto-uto ko nam. Ngamadamot na kay ranudan ta kadakwada. Nya nga, tiawag mo iti tawa na lakamalukaw. Saan ka di nga uto-utaw? Sa bagay, ang amangan no agbalat at matlakad at iba dingar aramidan ta. Makaagas mo ta talaga nagiti bulbulang. Sa bagay, Inton bigat, iti sabali manen alisaw, ti papananta. aglako tamanan kadag iti bulbulong. Ay katwin na. Iso ang mga alak ang iti bulbulaw. Ta mga alak may, tapnod adaw. Agpautang ka man mo't iti sardinas mo, maray. Kaano ka kading nga agbayad? Ang mga numabayag kang agbayad. No kumagsuswilduak, ibagak akatapusan. Ang saan mo? Kaano nga road? Saan ko ang maibaga? Saan ko ngamin nga ugali ti agkaray? No amok asaan ko ang masiguradaw? Mala, ikan ka man langan. Amok mo't nga agbayad ka no da kwartam. Thank you, Marikwaning. Ay na, jak ngamin amo no napanan ni Badungkaw. Barang adda maitid na kanyak akwarta. Pangalaan na kumamot ngay. Malaksid no napan nakitang dan. Ay sos, nagsaya atan ngay no napan nakitang dan. Imbaon ko itay bigat ama pa nagtrabaho. Nasuron kanya kat pinanawan na. Apay akas jay no daduma ni Badung Mau. Nalaing agumura. Kailangan taman, numanutin na sa pulan tayo ta nagmalan, pare. Mayat mo't gayam tinapanunot mo apag kwartaan, paray. Kung nagtumig king kakay, pagbiyagan, tisikap. Ay, imbaglakit din ta nagsabat ta. Saan ko nga amo na ito'y apagbiyagan? Sanay, nga gungit kanyak ni tuyang kaw. Numaikak iti kwarta na. Uray ti asawak. Agtalnan wada kwarta nga itapal ko itingiwat na analaing asumao. Nuapay mo't ang iwat ti armas na kita, babaya. Numaminsan.
kwarta ti agas tingiwat dagiti babae analaeng asumao. Nalaingak ka talaga, anak kapanunot, iti pagkwartaan, pare. Isu alalaingan ta pa iti aglakaw. Tapno adda pa'y pagbingayan ta kwarta. Sumipngatan, nagkapwam. Anya pa ngay, inak nagirimidyo iti kwarta. Kasano a remedyaw, tinaramid mo. Ay, saan ko nga ibaga? Ikan ka, iti kwartaan. Tapno di mo mo't ko nangawan ti sirbek nga asawa. Kaya't ko amaamuan no nangalaam iti kwarta. Ay, saan mo nga amuin? Yung kakidiluton, tilinaon to'y bayaw. Ha? Adamat ngagpaiso ba yung ma? Anya nga iti karga day ta? Ay, kat kita, ma. Adda tinapay. Adda kapay. Adda pagkapitan, itong bigat. Itaman pa'y ba daw? Imbag ano saan mo at tinakaw? Anye, apay, agtatakaw, ti panagrup-rupa. Kakaisuna na taer to'y asawam. Di ka pa'y makapangpangan ni day. Di mo man baliktadan ti pasama. Oray mula imparparin tumangan tinagpakpakasi kanya. Anye, Ape adi ka matagtagaray, Kwarog. Gapo ka day, tawan niyang kalmaw. Di matla sumangpatayin ta umutak iti kwarta na. An-anom ti kwarta nga utangam. Sukatak ko matimotor ka. Awan ka di urnong maw. Nabayag kan ngagpaspasada. Ken awan mo't pamilyam. Awan maturnong ka, kagawad. Isu nga raud. Itatawan pa'y asawam. Saan ka anak ornong? Di ad-adan no adda pamilyam. Isungarod nga wampay pamilya, narigatayin. Day nga tati makagapaw. Saan ka di agapo, takapsot ka nga agara. Yay, Agsarita taman itinalapat si Kabadaw. Pangal-alaam iti gatgatang mo iti karne kan tinapay. Imutang ka kadimanang. apay, agrup-rupa ka di amang utang. Nangalaam nga raw. Ay, kitbukod ko matadiskarti Isuasan mo niya ibagbaga nga awan sirbek. Imbagak lang dayi tadi ka mga min aggungunay nga agtrabahaw. Ngam adamag ki di pagsayatan na, taimbagam, tuyang. Nagkita kami iti may sagayan. Napan kami, nakipurdiya. Sa dinaw, tinakipurdiyaan niyaw. Saan mo nga amwain, no niya tinaramid mi ijay. Intun bigat, mapan kami manay. mapanam tatabadaw. Ay kat inak man makipurdiya na. Tanod naman ng kwarta. Anya ka di ti trabaho. Uray anya ditan na. Basta pagkwartaan. Tidakais, no saan na kwarta. Ay kit madina. Ay, ang mga numaymayat na pakipurdiyaan tata. Mabalinti sumuraot. Wala nga tao ti kasapulan da ijay. Da kami lang, ken Douglas. Ha? Anya nga ti trabaho yaw. Kwa. Aglakaw. Kasjay. Aglakaw kami iti agduduma. May mayat na tanga ta. Ngam ti agpasada. Ay, jak amo Sa anak mo nga agpaspasada. Ay, kasta ka day. Ay, nagrigat langit din ti agsapol iti kwarta. Nalakalaan ko araw, no nasirib ka. Ang awan ti amam, ay kinarigat Sa bali ti panagrungrungi iti may sa babayag imatang itay Ay, bayam di nga girungi Tinaskain kitkimatang iti lako ta. Imatang ngam nagdamag. Sinumbatak lang matag iti dinamag na. Anya nga iti dinamag na. No tagaan uta kanaw. Anya kanaw ti pamanagnagta makaagas dagiti lako ta. Mairupaam ka day babae. Saan ta nakamasmart? Saan ko ang mabigbeg? Huwag kita kami manay. Sino nga taday babae? Isulang may dadasaludsod na. May papaniti lako ta. Ay, saan ta na pagsaritaan tayo dyan babae? Maglako ta kitay. Mas dawak man iti dayta babae. Kanya kumangay, iti bibiyang na, iti trabaho ta. Ay na. Nawadwad man ang tinaglakwan ta itangal daw, pari ba daw? Ay, wine pare. Ay, naglakakit ti mang loko iti tao ako na ngayon.
Ngam no awan ti agpaluko, di awan mo't kwartata. Indakit mga laytag, tutuma bulong Paglalaukin ta, tadtaden ta, tapnusan da madlaw. Harigla daw. Nagtultuloy akas taoy, mayata pagsapulan. Naglaka at trabaho, sana makabanaw. Ngam numapan ka makiraab, ay nagrigat. Ay, wala paray. Kaslata mo't la albularyo itan. Agtimtimplata iti agas ko naman. Saan lakas la, paray? Ah, Pudpud no, nga ilbularyaw. Kanayon met arumwar ni badong mo. Anya ka diti trabaho na. Makipurpurdiya ka numit nga aglakaw, Maray. Oh, imbag man, nakasarak nga rod iti trabaho na. Manipod pinagungta, takanayon laengen ang nakailad ijay indayawn. Napanmat nagbirok iti trabaho na. Ay kahit adda nga rod pagsayaatan ti panagunget mo Kaslakas ta nga ron, Maray. Ay, no maminsan, masapol apalagipan ti asawa, asadot. Pudno day tayong baga, Maray. No saan ko apinalagipan ni Badong? Saan ang naggunay? Ang, sa dino ti ayan ti trabaho na. Di na mo't imbaga. Basta dita sa bali a lugar, kuna naman. Ito'y taas si simbahan nga pwisto, paray. Ato, ti tao di tayo. sige. Tairugik man ti agayab kadag iti gumatang. Madamdamalaeng agpilan dagiti kunang amang tigmanay ni tinasaya at agasa. Amen nga da sa gubanit na. Umay kayo, taano tila may anabirtud nga agas. Naggapupay ijay abroad tiraman na. Uray nangina, tamaikat mo ti sa gubanit yo. Da kayo manan adwa. Ha? Peke ti agas yung. Ha? Amuyo ka di, nga impa-examine ko tilakla ko yung agas. Kat saan ama kaagas. Inar-arami dyo lang. Ay. Anya ti kalintagam amang husga kada kamay. Saan ka nga ginlalaing si Kalakay? Kayat mo ka di nga ipakitakpay kan ka ti pamanaknak amay saak a pulis. Pulis? Pulis ka na. Ay. Pulis ka, ma'am. Ay, pangasyo ka di Tadi naktiliwain. Ay. Uray da ito'y kaduak titiliwin nyo, ma'am. Ha? Pirak. Simuro talang kingkuana. Apay asak lang. Kat nagtulagan tamot na ito nga inaramid ta. Nagbingayan ta pa itigin awa. Iso apagbingayan tamot at tidusa. Ay, sinalbag. Ay. Yak amo akas to'y gayang tibunga ti aramid ta. Ay. Awanan ti adupay asao. Ay. Sumurot kayo asi tatalugod. No diyo kayat adakdakas ti maganabyo. Gapula ang iti kwarta. Mangloko kayo iti padayo at tao. Ado ti nagreklamo. Iso at tiniktikan kayo adwa. Kat napanaknakak amang lukloko kayo. Ay, da kayo alalakay. Saan yung alukwan ti padayo at tao? Tadumtang to, ti panakadoktal nyo. Alasigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagrigat kat ariingan da ito at taon aya.
Inteng, agring kan Apay, adi ka ba? Katal na! Bumangon kan Taad na kanu meeting yo itang aldaw. Nagkuna. Ni Marikwanang, dimmagas diti balay. Bumangon akon. Bumangon kan Tamapan ko isagana ti kapen. Ay, kagawad. Ayan na nga ni Kapitan. Alas 9. Awan pa'y ngagpayso Awanan, timang meeting ka na tayo. Agawid tayo awan mo't ni kapitan. Mabalin ka di nga orayon tayo pa'y ni Kapitan. Awan may. Kunam nga umay ka, awan. Dinagas ko pa'y nga imbaga ka ni Maribana nga damiting. Kay Wine, di pa'y Kapitan natin ang ibaga. Apay nga ating makter kayo matamin na. Magawid kami. Sayang ti oras. Apay nga ni Kapitan, kasaan mo't nagpakita ijay meeting may, Maray. Ay, pasensya kan Maray. Nagawi din dagiti padak akagawad. Tawan mo't nauray da. Ay, kwa nga main. Pangilaw-lawan talaga di Kapitan. Ay, di mo lang amin amukay. Makaungot kami amin ng akagawad. Apay akas taayan ni Kapitan. Ay na, riniing kumat. Intimpla akpayan iti kape. Kuna na abumangon. Tagayam, naturog manan. Anya, nagdoble naturag. Wen kasta tinapasamak. Ay, na yan ni Kapitan. Ay, andyan orasan ba na? Ay, aldawon alaunan. Ay, nasa papay. Anya na sa papay. Naaldawan ka man ngaminan anagrieng. Nagbayat to pa iti maturong. Kat, kasanungay dagiti nasken nga aramidem ita nga aldaw. Ay, puspon man na. Inton bigat man. Ay, awanan ti malmalpas mo. Na. Gapo iti dayta nga aramid mo. Ay, mga anak man kit di. Anya ti aramidem, kalpasan ti pandangan mo. Ay, maturugak man din Na Maray, saan samot ang arumrumwar ni Kapitan di tabalayda? Matmaturog nga main. Maturog ko nam? Saan to pa yan asumsum rakidya barangay haul? Na, apay ngay. Turog nga raw. Ay, isumo lagayam nga amin a proyektaw. Naturog damo amin nun. Iso nga ro day tatidakes na. Kasano daytan? Sapay nangag ko ijay radyaw nga dakano sumangbay anapig sa bagyaw. Ay, jay signal number 10 abagyaw. Kawan, nasken kanong agsagana tayaw. Agasem manday ta? Signal number 10? ay nainteng, adda ka no umay abagyo. Patpatsam. Chismis la day ta. Agdengeg ka ngamin iti radyo Masadutak. Mas kay kayat mo ti maturog, ngem agdengeg ka dagiti damdamag. Fake news la ang day ta. Apay kumaapatsam. Signal number 10. Da- Fake news? Kita signal number 10. Apay adakas ta. Nikat, ay, papanam nga yan. Kwa. Inakbiit maturog. Urayam aji bagyo. Taringan nak no sumangpit day ta bagyo. Ni badung kaw laging handa ako nada, Maray. Takita man Wen nga raw, itay ko pa'y nakita. Nga agilanlan sa ditatapyaw. Sigsigurado na laeng asaan ama itayab ti angin day taatap may. Nakaamamak di signal number 10, Maray. Iso nga ron nga ultimo day ta diding ti balay may. Linansaan nan. Kat apay nga ron nga da ka pa'y laditaw. Ay ka makiistorya ak pay laeng metken ka, Maray. Pagururayan jay bagyaw. Agawid ka kiteng tani. Medyo agangin-angin naun. Ay sus, wang gayam, agawid ang arudan. Ipadamag munto kanya no asino dagiti maapektaran, Maray. Ayan na nga di bagyo. Biro kang pailaeng, Ayan na nga ron. nakalabasin
Nakalabas? Apay adi nakrineeng. Anya asaan? Pirme ti panang gunggun kuken ka. Ang pulos saan ka ang makariing. Apay ngay nga rod nga adda ka di tayan ti Cavite. Gaputan na layos ti balay. Nalayos ta? Imbagak ngamin ken kanas ken ngagsagana ka. Ang anya ti inaramid mo. Naturog. Ay, kasano ang makapantangay di kusina amangan. Awan ti mangmangan. Ah. Makaamukan no mabisinan ka. Kumusta nga ta dagiti ka baranggayan? Ha? Malagip mo pa'y laang matgayam, dagiti ka baranggayam. Hay, nalayos kami, Maray. Ay, win nga road. Agpapada tayon Uray mo da kayaw, Maray? Ay, win mare. Pagatumang jay layos ija balay may. Di tabalay may, malipos ka. Ay, unay matan. Kasano analayos tayo ita? Kat saan tayo met amalay layos iday? Day tamot nga rod ti damdamagak dito'y bagik, maray. Amin tayo, maburburtsaan, Maray. Apay nga ta. Apay ka daw, paada ka kagawad, amalaylayos tayo itan, kat saan mo't iday. Ay, siyak. Amo kong tisungbat na ita sa lutsun mo, kagawad. Anya nga rutisong bat na. Naglaka. Gapaw, ta saan na nalinlinisan dagiti kanal. Ay, hunan niya. Di mo't ibagan ni Kapitan ngaglinis tayo. Kasano ang maibagana, kat turog man la turog. Isumot. Saan to pa'y nga agparang no adamiting? Anya mo dita, Kapitan. Turog. Maturog tayon sa amin ang Maray. Katwad tatuladan tayo ni Kapitan tayo aman naturog. Ha? Agasam man day ta. Adda bagyaw, adda layaws, ang maturog lata. Nagdigat ka no ariingan kuna ni Maribanang. Da kami kinibadong kaw. Ununaan mi pa'y ang agraing dagiti manok. Aya! Kauwan. Ay, talaga nga rod alakay kan bakit kayaw. Nagkunamot kan ka. Sinyalis ka na o anataanganan ti tao. Noonaan nang agrieng dagiti mano. Enteng, nadamag mo ka din. Te? Nasken ka no nga isaganaan tayo tinapigsa aging ginag. Ay, adaya? Adda ka no nga road. Agsagana kayo Kat si kangay, anya ti aramidam, Agsagana akmatan. ay kat nasaya at nga rod ano adda planom nga agsagana. Agsagana ak amaturog. Nga, Apay anya pampanunutom apagsagana ak. kunaklakit din no kunam nga isagana am tiging ginad. Ay, inak man kindi maturog. Inak disturbuin. Nay, agin ginad samad. Ay, sus. Ay, Uy, samad. napigsa. Ay, Dito isang dinapiksa nga ginginad. ay, pubigpigsan samad, nay. Ay, Talaga nga nagpiksa. Ay, makapanervyos ko ng kidi, Ay, so. Perme, makapadanag pa din. Kun garaod. Nay, adadapi migsa. Ay, una yad. Ay, isardeng mumutin aday ito aging ginad. Maray, nariknam jeging ginag. Ay na, win mare. Ay, di mo ayan nakita nga urayak la nagtartaray arimwar ija balay. Wangaro, kasta unay ataray mau. Ay, nagnerbyusak nga mahin. Pinanawam ni Kapitan, di tabalay yaw. Ay, kasano ajak panawan. Kat mayat mat tituturugan na. Kaya't mo asawan, nakaturaw, uray nagpig sa tiging ginag. Ay, wan mare. Napigsaman abagyaw. Layos kan ginginad. Nakaturog latta. Ay, una yan ni Kapitan. Ay, kasta na nga rod. Saan na nga tanga amaw, nga adun atat tao tagrekreklamaw. Ay, bay amaray. Taibagak manan kan kuana. Ken ibagam, amay sa kadagiti agrekreklamaw, maray. Banag, apay punuan na ginginin. Itakalaang amarieng. Wan, pudno ang nagginginad.
Kan saan basta-basta aging ginad. Nagpigsa aging ginad. Puno gayam di inyara saas di alutiit kanyak iti tagtagainap ko. Kampay iday. Inyara saas na kanyak nga adaging ginad. Amin a tao, nakariing kan nakigtot da iti napasamak. Angam sika a kapitan. Ay, uy, nakaturog. Amok nagbayat to pa iti maturog no adaging ginad. Kasla ada ka iti indayon. Ay na. Ay wan gayam. Tangay turog ti ammom. Tapno ammom. Adon ti agrikreklamo kadagiti kabaranggayam. Day ti paglaygan da. Maturugak lang agreklamo dan. Kasano? Kat awan kamot ngamin. Saan mong aramiden ti trabahom. Puro turog ti ammom. Ay, madinsan day to'y amapaspasama. Talaga amaday, Maray. Nagbalinan aman naturaw ti kapitan tayaw. Ay, nagrigat kanupay ariingan. Agrali tayon san maray. Saan amabalin day tangar aramiden na? Ti parikot ita, uray man pa'y no agrali tayaw. Makariing nga ta ni kapitan. Sapay nagpudot. Agasam nga agrali ka di ta kalsada anak kapudpudot. Idintaw ta di kapitan tayaw ka nakaturaw. Talaga narigat ka ariingan, ha? Payman? Pampagak man dagiti kaldero kas kada pinggan. Mangan! Mangantan! Nakariing kan? Nangig ko nga raw nga aglut-luto ka. Hay na, agreklamon dagiti tao. Saan pa'y matgayam apanangan? Agsubli ka maturog. Sige. Padasam nga agsubli ang maturog. Adamot igmo abalunat. Ay. Kinunak matain. Agreklamon dagiti kabaranggayam. Asikaswam dati barangay mo, wano, maturog ka. Si kamot? Mapanak iji barangay haw, dungaw. Idulin mo data, balunat mo ta, ay sus, nakaamak. Saan ko nga idulin daytoy? Aging ga iti saan mo nga alistuan ti aggunay. Unayak na rod. Oops! Papanam. Ay kwa, iji barangay haw. Pagturugan mat day taturungan. Ay kunak no ijarwar. Ijay tirwangan. Huwag gaya man dya. Diyak pa'y ngamin unay na murmurayan kit. Awan ti agmurmuray. Adula amin nga mom. Awan lat konsiderasyon mo matandong mo. Talaga nga awan. Taaglablabos kan, inteng. Ala, aramidam ti trabahom dito'y barangay mo. Ay, kapitan! Agriing ka. Saan mo nga orayan amaumakan ka? Dagiti ka barangayan. Ala, sige! Ditan, tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warog, asino ka di itayan day takadwam? Minsaning ka o ngantay. Kaya't nakano ti umay pumasyar dito'y kabildatan. Nasaya at mo't nga rod. Tapno adda kadwam amang wayway ijay nuwang. Tada na panan ni Enteng. Napanan manan niyang kulaya. Mabayag ka di manahin, itinapanan na. Makalawas samot nga awan, no di namanen itantan. Mabayag nga rod manan nga awa na mangiwayway itinwang na. Ay, dua kayo kan ni Ingkong.
ag sinublat kayo nga agwayway. Kadwa ko mga agpasada. Panakakonduktor ka, wantay. Wen ang isupay nga iluglugan mo. Apay, Jeep, wano bas, tapno ka sa pulampay ti konduktor. Sana ka din na sumurot nga agpasada, insan. Ay, nagpaiso jay ko na ni Antay. Imbis sa pagtugawan ti pasahiros ka, siganti ang tugaw. Nagastar ti gasolina, tanadagsan lakit di ti bagay. Agbati ak nga ro dito kabildatan. Anya nga iti aramidak ditoy. Sikanti mangiwayway tinuang ni Angkail. At dahi jay arubayan tinuang da. Iti sirok ti dakala sa lamagay. Para waywayak mo't gayam dito kabildatan. Ano sa mo na? Tawan nga min ni Angkail. Imbagkit dahi tay may ka, tapno makapasada Sa dino ngay nga tati pagwaywayan ni Tinwang. Kat nagangumit amin aruot ita. Nagrigat ka ti kastoyan. Awan pa'y makan Tinwang. Sapay saan ko nga imbilag ti garami di napalabas sa panagagapas. Kanya nga ita. Hawanan ti kanan Tinwang ka. Nay, matanawak mo dito ayan ko di kasinsin ni Kwanag. Nagbukan iti sabah na parinteng. Sayang pa iti sabah pinukan na. Tatadan na mga iti Tinwang nan. Ay aguray man. Tamapanak ijay, numakapanaw. Nuang, ado day ta tinadtad ko anambaan asaba, ken bulong na. Kanam amin na. Sige, mangan ka, tapno mabsog ka. Umay kan tumanan ikan, inton panaglilinaw. Titakan Imanaway ningkaw. Halag man to'y sakaw. Tamapanak man ijayan Tinwang da. Antay tan. Hasidiga kaw. Mangisakwak iti tinadtan ngayon ng baan. Taitid kaw itinuang kaw. Di ka naging makanwang. Makibingayak lang di tayo ng baan. Di ka maananwan-anwang. Kargaak pa iti sakaw. Atong ti karga na to'y sakaw. Inako ni tadi dyan wang kaw. Naiwayway mo ka din Tinwang ni Uncle Mau, Barok. Awan mo tinalang to aruot iti katurturudan antay. Impurwa ka kun iti saba. Isunti inted ko akanin na antay. Imbaglakit din taadda sa ba pamuspusan akanin Tinwang no awan ti ruot. Ipan ko kumay jay waeg. Ngam, addamot ten Tinwang ijay. Adda nakauna. Tingamin da duma kat pagyanan da Tinwang da iti igid ti waeg. Tadanda ni awan makitaan na lang tu aruot. Sapay ba si tinakitak abuntun ti garami ng kalintay ngantay? Matutudo ngamin ide. Iso asaan anabilag dagiti garami. Iso nalungtot da. Apay may. Awan moten dagiti tinadtad ko ang baan. Ngam, di ka pa'y nabsog, nuang. Ay, sayang ti saba, no inak manen mangpukan. Inak mangalay ti garamay, tapno mabsog ka, nuang. Uray nak dita ay inak mangalay ti garamay akanaw. Masirip ko dito'y ligay. Nakita na nga awanin ti inambaan. Hagturong ijayan ti bunton ti garamay. Iyalaan na siguro ti garami Tinwang na. Ay, pumanaw ko mamanay. Tapno inakmanin makibingay ti kanon Tinwang kaw. Agdamagakmaan ading ko. Saan ka di ada ito'y ti bangkag kan kalapaw da Uncle Inteng, kapitan? Uncle mo ni Kapitan? Nila ang Chief Kwarog ti amok akaanakan ni Kapitan. Kasinsin ko ni Kwarog, gadeng. Awan ngamin ni Kapitan, kat nagpasadamat ni Kwarog. Iso asyak ti mangiwayway Tinwang ni Uncle ko. Kastagayam. Wan manong, kalapaw da dayta. Agyaman na kading ko
Inak nga rod mangalay ti garamay, tasan nabusog tinuang ni Uncle Kaw. Awan mo't nga minan tinalang to aruaut. Day tamot ti parikot ni tatang ko, manong. At dapay kat ng takaw iti garami na Anya? Pati garamay, matakaw itan. Marikwanag, kasladyak makitkita ni Marituyang. At dangatan na panan na. Madlaw kumat nga rodday ta, Maray. Kanayon nga umay makimaritis dito inukwa nga mawam matan. Ay, napanan na nga tangay. Itaman pa'y. Awanan ti mangag ko akatawa na. Narabaw nga agpaiso ti kakatawaan day jay ako marita. Pudno day tamaray. Makapaawis pa'y ti panagkatawa na. Uray sa anak ang makakatawa no ison tinagkatawa. Maawis akmutan. Day jay mat nga rod ti galag ti kumarita. Makapaawis ti katawa na. Kumatangak man iti sardinas, Maray. Awan pa'y naluto ang masina iya balay. Apay adyak makitkita ni Marituyang. Kasano ang makitam ngay Maray ka awang mo ditoy. Napanan na ka di aya. Awang mo imbagbaga na kada kami ka ni Maribanang. Napan nagpasyar iya lugar ti kabagyan na naggapo iya abroad, Maray. Imbag man. Ay, sigurado nga ron ti pasarabo nga itadakan kwa na. Ay, jak lanam na maid, Maray. Imot na iya akabagyan na. No ikan na iti may sa asabon, ken may sa akapay. Nangingi na pa iti pliti na, anapan kinagaway. Kaya't nala siguro ang makita ti kabagyan na mo't kabadong. Dayta, ti kuna na. Iso pinalubusa ko na. Amok ti sidamita, tataba daw. Kasano ko mga amaw? Anya ngay nga ro ti sida. Masigurado ka sardinas ti sidamita. Gaputan nakitam ti igam ko a sardinas. Ngam ibagaking ka, ariserbak lang na itoy. Ha? Ada sa bali a sida ki balay. Ha? Anya nga ti sidang ni di balayaw. Kaslaman jak mamatay. Awan nga minti aglutaw. Nay, kasano ko mga amom nga awan agluto iti balay mingay. Ket no siya tinangilugan kininana tuyang iti pimanaw. Imbaga na kanya kagbakasyon ka naw. Limalalakyang ka at chismusa. Ha? Ay, sana ka chismusa, weno chismusa. Taday tatipod naw. Ti chismusa, ket sana pudno ti bagbagana. Nanayunan, weno naksayan. At damot nakitak abuntun ti garami jay bangkagyaw. Ngam apay anapandagan iti adu asang sanga ti kayaw, antay. Napandagan iti sangsanga, kunam? Sa dino day ta? Iti likudan ti kalapaw iti bangkag, antay. Malagip kon. Kuna ni inting apinandagan da ken ni Kwarog, tanaikan sa kano iti sabidong. Ha? Napatog pa iti awit na anakatimba nga abunaw. Ay, madingarod ka ng tinuang ano kasta, antay. Sapay inikat kunti sangsanga na ipandag. Ay, uray inikat mo, saan mo lakat nga impakan itinwang? Taamangan numadangran tinwang ni uncle mo. Imbaglakit din, tadinamag ko pa'y nga imuna, antay. Sa di numangatan ti pangalan iti ipakan ni tinwang. Ay, parikot no niya ti ipakan ni tinwang. Apay nagsasao kayo, kutuan mo't kasasauyo, tata. Ay, ada parikot ka. Iso di ka sabat iti dalan ko man. Yak mo't amo masabat kayo, tata. Hapay nga mingada ka dito, aya. Adda na panan ni tatang ko. Isosak tinapan ng ilinong itinwang mi. Panawan na nga ron di tayo. Sana tila matiltilaw mo. Talang anadlaw ko ti bunton ti garami iti likudan ti kalapaw ni parinting nga. Mayat, tada pangalan iti kanan tinwang. Hina mangkidi alay. Tay bagkat kaun ta kanan tinwang ka. Ada mo gaham di ti mabali na pangalan iti kanan tinwang. Nagkapukan samot di taturawd. Nga mapay nakamisut ka, ading. Nakitak ni tata badong iti turod.
Agsasaong agmaymaysa. Dinamag ko no apay kat kinasuron na kidding. Ha? Anya nga'y tinangig mo nga'y bagbagana. Ang mga no kailiw na unayin ni tuyang na, iso akas day. Apay, no kailiw mo ti may sa tao, agsao ka pa yung agmaymaysa. Ayunan niya. Tanwad na makakita, ibagahadang agbala ka. Anya nga'y timbaganakin ka, takunamot a kinasuron na ka. Sa anak ka no asabat-sabat iti dalan na, tada ka no parikot na. Oy, talaga nga rod na napudot ti ulo na no kasta. Ang huway nga ta. Adon, tigarami akadaim. Adon pangalaki ti ka na magaramay. Taumam ang mga halitan, tigaramay. Imbaglaki din na nakita ti bunton, tigarami, ti likodan, ti kalapaw, ti parinteng. Mapayag ka nam dayay. Sayang manupukanak ti sabang, ipakan kuking ka. Nay, insan ko araw. Napuno mati tricycle mo iti kayo ti mais. Nangalaang may kadagita akayo ti mais. Ay, inla ko daman dita malablab sa nataltalaw dita irigasyon. Pati ka ng tinwang, magatangan. Anya nga rod nga'y. Awan mo't nga rod ti ka ng tinuang ita. Pati ka ng gayam tinwang, kat makrisis ako nada. Iso nga rod nga ingkarkarigata kung tigimatang iti ka ng tinuang kaw. Tapno sana matay iti bisain. Un gayam, basitan tigarami ni Uncle. Adu pa yan tinapukan ko asaba, ngayon pakpakan itinwang na. Apay ngay, nakaidda tinuang ko akaslad na sakit na. Haglablabutan mo tintingiwat na. Nay, anya tinapasama kitinuang maong tatabadaw. Kasla mo na sa bidungan ng tinuang ko kwarag. Ha? Apay, nagdaimbakan mo kinkwana na sa bidungan? Apay kumapa ka nagtinasabidungan ngay. Garami mo't day tainted mau. Nangalamay iti garami. Ti ammo katawan mo't garami apampan mau. Inalak ijay likodan ti kalapaw ni pare inteng. Ha? Jay samot pinandagan may kiniangkal iti sangsanga. Anay kan iti sabidong kanabunaw. Anya, adda sabidong kinabuno ti garamay. Ay, ingka mga biti-biti rin na riyaw. Takitain na day tanuang mau. Tabaharang masalbarapay. Abay ako na ni tata ba daw, anaikat ka no ti impandag mi asang sanga ti kayo, iti nasabidungan agarami anday. Ay, inikat ni Ingkong. Tadi na mo sa bidungan. Aya, no nangalan ni tata ba dong itimbakan na itinuang na? Ay, sos! Apay anangala kat madiday jay. Isungarod ang nakaidang aglablabutab tingiwat tinuang na anday. Ay, dayta kat timadekan ni pari badong. No kumaimpakada na sakbay anangala, di na ibaga kumakunkwa na anasabidungan day jay agarame. Anyati ko na maray. Impakan ni Kabadong, tinasabidungan agarami, itinuang na. Ay, wen nga rod, maray. Ay, jay nasabidungan agarami, ijay bangkag. Kasano nga main, anasabidungan? Ay, agispre ko maidi ni Enteng. Ang adda nakakigtutan na. Iso ajay igam na ang nakalukat asabidong na ipadtog iti garami. Idi manen agabuno ko ma, napatog manan. Taapay manen anapattog ti abunaw. Adda ka nung amin nagkarayam at ka. Iso anakigtot. Kat naibatan na titimba nga adda kargana nga abunaw. Basol yaw, tinapasama kitinuang ko maray. Anya kumangay ti basol may, pari badong. No kumaimpakadam, mabalin nga imbagami asaan ang mabalin akanan tinwang, tanasabidungan. Ay, kuna ti veterinaryo, delikado ka nung tinuang ka. Paray, nung amin maminsan, saan anasaya ti agala iti di nakukwa. Tano kumaimay mo impakada, na ibagami anasabidungan. Apay nga mingaing kabelyo ijay likod ti kalapaw yaw.
Plano nga rod ni Inteng apalungtuten na akas pataba tanangi na ti abunaw. Saan kat nga ipakan itinwag. Kanya nga iti ko na ti veterinarya o tataba daw. Agpaiso timbaga ni Maribanang kwaraw. No kumaimpakadak nga agpaisaw. Na ibagana ang nasabidungan ti garamay. Saan kumana sa bidungan tinuang ka? Ay, maday, tinaramid ka. Kwaraw. Ay na, tatabadong. Madingamin ti mangloko iti pada at tao. Tama nga no, agbalatek matlakan ka. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junre. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka ba't nga giduron, Chep? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka magtanjawn. Nagsipngat nga rod, mait. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay ngawantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. No kasta mabartag. Ay, isumot lagaya man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady samot dyan nakatakdar di igit ti kalsada, oh. Ah, ay wan. White lady talaga. Chip, anya iti aramiden ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Anya ti aramiden ta, Chip? Tumaraytan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Namsim maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Naa, takrot kayo matgayam at anod. Kunakman no naturad kayaw. White lady mo't dyan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo't nga agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita atunggal mabartag ni Kabadong pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbaga ken ka, Chip. Nagturad nga agarami iti madinitata ba daw? Gaputan muna nga wan ni Uncle Kao. Ay, badong, apay arumor ka manang. Uy na, tasumip nga tayo. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manan aginom. Apay alapdan lang ay. Tilanto manan aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day tangay naramid mau ah. Amok ah. Inggagarak day dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam ah. Amno datarimaanin dagiti tanag. At dadalaang mo dita nakatugaw. No agrunda kayo, agan-anad kayo Tani pari badong, agbarsak no kasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip ngat ti aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod ang mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay mabutang kayo. Awan lang ni Uncle Mo, mabutang kayo. Awan mo't nga min silaw. No nga parang manan kada kami dyan white lady.
Nagkuna nga ada white lady. Adda nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tatabadong ti agrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rud anasken nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanen kalukwan nga aramiden na. Ay, unan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Uwan nga raw. Sige. Agrunda kami atano dito'y barangay tayo. Uray nasip nga eh. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti ronda. Ha? Tapay? Makatrang-trang kaso aksamot ten. Ha? Si kamay. Nasip ngat lang. Makatrang-trang kaso kan. Win Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Anda masabat ta ka, pre Chip. Awan. Panunot mo lang dayta. Anyay nga ron dahil ta masabat ta. Tao mo't amagmag na. Kapre amagbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dahil ta. Ang dayamot aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, Saka! Sa dinong iti pangiturungan kanya. Ningit gayam tataba daw. Nagtumot kan ka. Tataba daw. Nabartag ka manay. Siga ka din tayo sa kwarag. Wine, tataba daw. Agrunrunda kami kini John. Uray nasit ngayt. Siglat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagkuna binarsak ka. Ado ti mangibagbaga tataba daw. Ha? Napay nga minabinarsak mau, tataba daw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod dagiti alad dito yung kalsada. Ay madimot tata. Yung karkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ha? Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. Ay, kanda saya at ano kasta. At naganas na mabirday. Nene. Di kayag pirdi tataba daw. Kanya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdiyan dagiti alad. Wan nga raw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay sana. Anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan tataba daw. Iramandak mo da. Wano, siyak samay, ti pag-is-istoryaan niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabii anabartek ka, ah? Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Ti plano, mapankuper dyan, dagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya katimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailag. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Nay, apay ngay. Kakaiso na apimbintas ti barangay tayo. Idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti naduma-duma sabong. Iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Ngam apay aperjen na. Dadaol san ti ulo da at hao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare, idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti nga'y tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da, kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod, no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Oh, da kayo at tanod. Makita yun, dahil ito style ko adumanag. Oh, kastay. Chip, kaslamot istel ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tataba daw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa nga eh. Asino ka da kayo, ti kaya na ti madanaw?
Ni Jun lang nga yung tatabadaw. Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko mangking kano kasano ti kadagsen dagiti makadumanag. Ay, sana tatabadaw. Sana sakti pang ipadasam. Sige, yung tatabadaw. Tangalak ni Jaun, tadanukam. Ay, sige Ay, na. ay, ay, Ah, Jacket ti madanaog. Sana. nalpasay. Aw, nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tatabadaw. Anya? Wangag pa isaw, tatabadaw. Kasla sipat lang, matinangag kaw. Iso day jayan, tidanog mau. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang kaw. Kapoy kamot ka madumanog, tatabadaw. Kunak mano nalaing ka. Nasken alapdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigrigatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanantay, lapdan niya talaga. Amangan no intun mabartak no rabi kat dadaelen nan dagijay nga alad. Agrunda kami intun rabi ay. Rumbeng laeng. Apay, kabuteng yu aya. Saan? Apay kumakabutang may, katlaklakayanain. Katwin mait, nalastog laeng nga agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa yan mo ti dumanaw. Makadanog pa'y aya dayjay kat laklakayan nga rudan. Kay sumiti palpalastog na nga may. Di kinalaing nakanwa dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Aywanan niya. San mo't adimanon ti danog na kiniangkel ka? Iso nga rod ako nak, asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanantay. Isukit di ati butbut nganyo. Ay, takrot ni Pari Badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni Badong ko. Taisun tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abinagbagan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan kwa na. Ay, oray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alapdam. Tanay, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan, agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kwa na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay, kat makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitaan tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran daytoy barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Data manayin Jaun. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulas ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day tayo nalam. Sapay puraw. Tano makaturturog di ada pagulas ka. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga ron na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka mait? Kita am dayta sumungad. Agdiwar-diwar mait. Ay, nabartak mananday ta. Ninsamot tatabadaw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White lady ti panangkita na kanyak, Chip. Kat mabutang matgamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at adda mabutang. Ay, wala niya. Ay. Badong! Ayaw masasidag ti White Lady dito ay akaw. Badong! Ay, sos! Siyak ti white lady. Agsaupay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito malay! Unno gayam ti magbagata White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukatam diri daw! Tuyang! Ay, darasama!
Apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na. Ay, rikom mo adagos na itari daw. Darasay man daw white lady. Ayan ti white lady. Ay, kamkamatin na tuyang. Ah. Kamkamatin na. Ay, nakurso na daan na ka ti white lady. Dayta ka nga mainta na isam ka rumor iti rabay. Ita, agkatawa ka pa ilang, mate. Irikom mo na daw itari daw. Ay, sos ba daw? Ha! Adag pa'y so white lady amang kamkamat kun ka! White lady! Umay ka! Adda dito'y ni badong ka! Ay, irikom mo na ako, naknay. Ay, di naman budbud ng tuyang. Ay, badong! Kunak man no awan ka butang ma. White lady lang, kasta una yan na nervous mo. Nagmayat gaya mabutbut nga ni tata ba dong, Chip? White lady lagayam ti kabutang na. Permiti taray na itay. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isumenton sumarunaw. Butbut ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan ba daw? Rumor kan samag. Nagkunaking ka. Kano ka darabi a rumor ka ama panagin inaw? Ay, saan itan tuyang? Narigatay. Ang mga numasabat kumananday jay white lady. Ay kat sigurado nga urayan na kanday jay. Ay, di tuyak laangin balay. Ad-adan, asurot-surotan na ka. No dadaalam dagiti aramid mi nga alad. Ay, saanayin. Saan ko napirjain dagita nga alad? Kano iso ti planom nga ramidan? Awanan ti plano kakasta, tuyang. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanan. Iso dayta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo kumapinerdi dagiti silaw. Nalawag kumati aglawlaw, kat saan ka makakita iti white lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti white lady. Bayadam dagita, tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni kapitan. Agungot dayjay no maamuan na ana perde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang butang kumanan kini tata ba daw nurumwar anabardag, Chip. Ayunan niya. Bagay kumatlaang tagbalin na white lady, Chip. Nakabutbuti nga kadimotlaang, ah. Wan, Mike. Isungarod a kinabuteng na kanitata ba daw? Ay na, tatabadong. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno saan ka amabalsan. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.